بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيئنا وأسوتنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. bandiraɓe julɓe musidɓe hettotoɓe waɗɓe mutaba ɗanat addu'aul bayan e darsu meɗen tata ɓiijo hande inchallah tabaraka wa taala woni hadis meɗen tata ɓiijo e arba'ina nawawiya lil imam an-nawawi rahimahullahu taala. حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. حديث ميدن تربيجو معنى 40 النووي حديث أركان الإسلام. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغنندا هورما ومن أسد الصحابة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وياما ولد بعد البئسة بقليل. ويمنني نلاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم wi nelaɗo meɗen muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama buniya al islamu ala 5: l'islam mahama e gueɗe 5 ko adi fof sahadatu an la ilaha illallah, seedade dewateɗo ala hay goto e gonga e less asmano e dow leydi ndi so wona allahu subhanahu wa ta'ala rabbul ardi wassamawati, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, muhammad ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam, wa iqami salah e daranade julde, wa ita'i zaka e tottude asakal, ko noonne kadi wa hajjil bayti e hajjude suudu kaaba woni hajjude, wa sawmi ramadan e hoorde lewru korka. Hadis muttafaqun alayhi bayna sheikhayni imam al-bukhari e muslim. sen duttima e mufradat al hadis, buniya bi mana وقيمة وأسس درنامة ولا منغوروندي. 5 بمعنى أجد جوي يدو داعي موجي. الإسلام كان يوني الدين شهادة أن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، defra lala hay goto hay gonga so wona allah subhanahu wa ta'ala. iqami salah woni almudawamatu alayha bi shurutiha, daranade ɗum e ñiɓde henenne kadi wondude sarɗiyeji muɗum. ko nonne kadi ita'i zaka bi mana ita'iha tottude asakal ngal li mustahiqiha e jojjiɗɗo hen. hajjul bayti bi mana qasduhu fandade suudu ndi li ada il manasik tottude allah de ala ma jaa fi sunna no ari sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam.
صوم رمضان بمعنى الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس الصادق إلى غروب الشمس بنية woni jogitoɗa ga kala taƴoji ummorade ƴellitogol nange nge ummorade ƴellitogol fajiri o hennene gonɗuɗo ha mudgol nange taw kadi wondude anniya heddo ma yustafadu fi lhadis هذه الأركان الخمسة من فروض الأعيان التي تجب على الجميع لنغانا دارماني ودي فوف الشهادتان أهم أركان الإسلام فلا يقبل الله من عبد عبادة حتى يقر وينطق بالشهادتين جوكلي جويدي ɗiɗo jokli joyi koye farillaji toɗɗiɗi ɗi gandanɗa hoorema ina waɗɗi e dendagal yimɓe woni seedan faji ɗiɗo ennene te ko kanƴe ɓuuri himmude e jogli l'islam gati jomiraɗo subhanahu wa taala jaɓanta hay gooto gollal muɗum o jaɓanta hay gooto e maccuɓe dewal allah muɗum so wona o qirri ɗum o wowli ko wiyete ko shahadatan gueɗel ngel gandanɗarma ko ɗimmiyel ngel tarɓiyel ngel woni ash-shahadatani murtabitatani ma'a ba'dihima al-ba'd fala takfi ihdahuma anil ukhra bimana seedan faji ɗiɗon kanji de koɗi tongodirɗi yoga hen e yoga yonata gotel hen ga gongel ngel masalan mi juulat tan mi yaltinta asakal walla mi juulat tan mi hoorata walla mbeɗa hoora mi juulata comme no jirtani ayde gueɗel nayɓiyel ngel woni tasrifi nabi sallllahu alayhi wa sallam hayso jama bayna maqami al ubudiyya wa risala woni teddinde nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam teddugol makko nokkuɗo rendini hakkude maqamaji ɗiɗi ko wiyete ko ennene ubudiyya maccigankagal allah war risala e nelal ɗum waɗi o wiya abduhu wa rasuluhu ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah gueɗel joyɓiyel ngel men jangu hen yani azimu qadri sala ba'da sahadatayni mawnugol yani fodde julde caggal sahadatayni gati caggal majjum ko julde rewi henennene gueɗel joyego ɓiyel ngel woni wujubu ita zakat li mustahiqiha ina waɗɗi tottude asakal wonande jojjiɗɗo hen wa anna dhalika min arkanil islam ɗum jeako e joklil islam gueɗel jeeɗo ɓiyel ngel wujubu sawmi ramadan wa annahu ruknu min arkanil islam ne waɗɗi lewru korko ɗum ne ko jogde e joklil islam gueɗel jeeto ɓiyel ngel woni wujubu hajji baytillahi l haram liman kana mustati'an baɗɗogol yaani hajjoyde suudu hormanteru ndu wonande on kattanɗo no mbiruɗen ni aɗa jeeyi aɗa hattani aɗa jogui a ñamlaki a ƴettani e tontin ɗum ɗo woni gandanɗa hoorema to banggue ko wiyete ko hennene e ma yustafadu min al hadis heddo fawaid yani tata allagu bil hadis inchallah men gar hen